أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بريد عزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هم جارك دي إن شاء الله تعالى جاشتي نيفا ديجل باغ كردا أدب كردي وزونت مال أحمد نالبندي خذي تعالى عفيكتا. هم بين سحكينا كونكرنا طاهمي كود بتنا صفحه لو پره هشته و چاره شوزانا مال احمد نالبند یاد بیجت من چاندی باغک نصحتا بیجتن من چاندی باغک نصحتا برمشمجة سيف وعناب بو دوستو يارو الصحبتا وش فايدة خير والثواب فكري ما خاصو عامية غالب نهو دنيا فيا كيما بري السر چاكيا قرقوت بخو خون وعذاب. يعني حاجة كرنا الدنيا بخو كرا خوين وعذاب وقيامت غالب بري والفايدة معنى كو دنيا بومية تخمين نكر بفايدة وقهروخم تيرا ونشاب. تيرا يعني جهة آجر وقت طلقات شتن جهوت مينة جنويت تيرا. يعني ونشاب و بيفما يعني بو قهر وغم تيرا ونشاب. يعني بو قهر وغم بيفمان و حالي برندا چكو دنيا فيها بو سردلا جنگ و قرش غالب نهو من لالو جيش هيلا جلك فرضو نوش و مرتبا كر انتخاب افواره هنده حيلة كر عالم همي خو كريه در قد بو کسی نابد مقر دل صوتو میلا کر کباب قصر و سرا گندو بلد املاك و ایجاخ و ولد علم و وظیفه و کسب و کد هیلان همی چون به حساب رتبه و نیشان و زیر و مال حسن و جمال و عیش و حال همیا جوان دست ما بطل شینا هما قبر و تراب خورتی و ناو و سلطنت میر چاکی و عارو صحت جستاندی مرنه یک ساعت غیده نبون 300 کتاب ماقیل و مأمور و ملک گردن بلند و میر و چک گاواک و عزرائیل چونک من به سؤال و به جواب قوتنا عزرائيل بو ملك الموت قوتناك خلفة چكو نوفي ملك الموت نا عزرائيل كا آدم و نوح و خليل كا رتبة بالا و جميل مرني برن الله وكيل دنيا الهمو بو عذاب كان شفيع المذنبين محبوب رب العالمين خير خواز و ختم المرسلين پیغمبر خرد و مهاب كان با انبیا و اولیا که متقی که اصفیا که او کسید دنیا ویا که خزم و خالو دای و باب با کافر و اهل غرور کان غنی و خورد و زور ما بدسته همیا کفن و گور هاد سر گنهکار عقاب دنیا نبو لی پشتوان کفتن لش صد شوجان
مرنێ هەمی کوشتن ڕەڤان غۆلب خودێل وان کر عیتاب عیبرەت بکەن vê گوتنê مەغروور نەبن سەر vê dinê وەقتێ قەبری دوو bi tinê nabin telê doست û sehab ev عیلم û adab û mesel tiştek kesê nabێt digel ku fayde den îlle emel hemya vexwar hû ew şerab ew şerbeta hû tehl û mor birne fena yê ebd û hur bêfayde bûn ew mal û kur bes bêje es alîlcenab ka law û ka can û cihêl kanê eşîr û qewm û عێل عێل jî her wî eşîretê tê de got wê li ser zikê wan ferş û kêl gazî bikenê nadin cewab ka rêber û ka eqildar kanê kur û kiç û dost û yar mirnê li hemya kir hewar ka xweş mirov ehlê sewab kanê zeîf kanê qelew saxiyê li hemya bû direw kengî hewe dîtbûn ve ew ket ser hewe perd û nîqab kanê xwe dan eql û xeber ka alim û ka muteber ka ew kesê şikandîn çeper ka hîlebaz û ka lehab kanê xwe dan rext û tifeng kanê xwe dan awaz û deng kanê bejin bala û şeng ka rostem û efrasiyab kanê jin û law û delal ka xanima rûs û rual ka nazik û sîma zelal wan bû fenayê kir nîsab nîsab yanî kamil bî yanî emrê wan kamil bî fena vêca neman hate ser wan bêjtin pêxember û sultan û mîr alim welî xurt û feqîr cumle li mir nebûn esîr çûn der ji vê warê xerab şermêj kesê naket mirin gava ecel hat bû birin fikrê çawa jêk rakirin şibhê pezî çûy nav qesab dinya nexweş ew pîçe şûl ev xefleta hîn pê mijûl nêlnik xwedê nabêt qebûl wextê bi qehrî kir xîtab hişyar bin ey xas û ewam van adeta bêlin temam qebrê we bû ewr û xemam hatin we ser gurz û kelab wek tu çawa deyînî pêkî bi penca bijnevê kelab yanî deyînana an zerba bi penca hatin weset gurz yanî darek bi zû tekiş agirî bitin û pel pê vebin bijnevê gurz û kelab yanî ew zerba mirovî dikevitin bi penc ve bes lê bixwin qehr û xema fikirin cemîعê alema warê xwe hêla kes nema dinya vekêş û pîr û şab însan û heywan û melek lê dijmin in çerx û felek weqtê ecel hat bû xelek şibhê didest bazî xurab gava ecel hat melekemot yanî melekil mewt rihna lîbû tiştek negot însan ket û pê kirine cût lê şikandî çû ku her du kap yanî keebêt pê mirovî warê du sala guh nedin hindî ji we bêdixwe jê vedin çunkî ew e darûlmihên ya hîze ew pişt û leab
مادم پدی چی مرقدی دستا جدنیه برندی شولکن بو ملک سرمدی به انتها او انقلاب ایرو نمان خوشی خلاص غیر مسلمان عام و خاص ما با شبت سرما قیاس عصیان مگی را اکتساب یعنی عصیان مگی را هم بدست خواه اینا تو خوشیا تو خوشیا بچی زحمته تو خوشیا بچی زحمته تشتک تنا بیت نفحته بگرن برا و نصحته بو فایده روژ و حساب اف نصحته هندب اثر ایک نگود او ایک نگود او قدر احمد بخور شیر و شکر رضوان جزا جنت مآب و اوه بی دماهی که هوزانا احمدی ابناوه من چادنی با هک نصحتا پشتینگم بچینە لاپەر ١١٤ هوزانێک دیش هوزانێت مەلا ئەحمەدی ناڵبەندی یا بناوێ ئەی موسڵمانێ برا چاک گوه بدێ بێژەتن ئەی موسڵمانێ برا چاک گوه بدێ دائیما ئەسمەت حەکارم بۆ خودێ گوه نەدن نەفسا خراب و مفسدێ چێ کەسێ گوه دایەوێ خۆ کوشت و سوت ئەس حەقی بێژم بلا ئەس جاهلم هین ئەگەر خۆسل بکن ئەس نەسلم وی زەمانی ئەس ji مەلا یê dilkulim نسحەتا حەق دارە guh şeytanî gut پس berê xwe dem nesîhet berzebû dergehê dîn sistî yê xelkê vebû qet mela û hikmetê guh lê nebû نصحة الدینî dewamun la temût yani نصحeta dînî berdewame çi ca nameret چەند مەلا هەمیا ڤیان ڕوتبە و معاش لەو حەدیث و شەرع و تەفسیرمان لە پاش ئەی مەلا بزانن کو ئەو ناچێت بەلاش هین دزانن ئامرێ موتڵەق چ گوت یا بحەدیثە ئەوەلێ فتنێ شمەلا یا بحەدیثە ئەوەلێ فتنێ شمەلا دیارە بەحسی وێ حەدیثێت کەت یا پێغەمبەری صلی الله تعالی وسلم کو ئەوەلێ کسێت چن جەهەنەمێ هيكت بيشتي مثلا قرآن خواندو بيشتي من قرآن خواندو مني شخل كده وعلم مني شخل كده أجبر رازي بيناتا رب العالمين بيشتي تدراوات كي بالكو دوا كده دخل بيجنا علمه وفقار وزيرك ديانا بحسي بيتك يا بحديثة أول فتنش ملا چه دما بدنيا رزيل من مبتلا علمي وان ديل سرو علمي وان لسر عذابي وبلا وقناعت ناو و ناموس وان فروت هذا مروفشيت بيجت بو ملا و طالب العلم اجي كو هما رو ملا حسابن هذا طالب علمي جيت كن ني وكي يهني نمون صافي ظلال جيك بيان نابد حرام و هم حلال قالي ديني جي وعظ من بطال جيك لخ كفتن هما گرت و وروت يعني ورشاند و جيك وگرن جاهلا عذرا خویا هی کد نزان حالما بو چی قصیری بر ندان شک نما بو مهلکه آخر زمان فت مروف دستاج همی شولا بشود ای خودان علم نچافدن جاهلا ری ندیتن قبحت بو چاف زلا او خشیمه کو قصیری یاب کد بلا یعنی او خشیمه که خشیمت قصیره و نظام بگد بلانه او خشیمه کو قصیری یاب کد بلا كيطا عندا كفتنا كوري قروت يعني اوي شلاليتي ومشلول ناشد بلفتن جبشت كي طا عندا كفتنا كوري قروت يعني وقت اوي
مشلول و نشت ريبا بجتو كافت ما كيدي لوميجي كد حالي اوه حدت بكن اي ملال سر نصحتي قد نبيجني كسك نادتي عاقبت هندي كفن بر زحمتي كل شولك رب عالم كرنا جوت عزت و علمی دگل خوش یادنی یا میحال هر دو هر بو وبکنی وک گهار گه بکن و گوتنی با مکامای هوادا هوایا خواو و پیت بس بوا علمي بس بوا علم ديني أو شرف بس بوا علم ديني أو شرف شرم عيبة لسر هوا بيتتلف هاتنا سروا شعالم طعن سطعن جف فايدنا كان بوا تلقين قنوت ني هوا حقي في علمي بجهنك أو أمانة بو هوا چاك برزكر درگه لو موعيتا بالخو فكر جهر مارك بو هوا أو رزق قوت ما وكي هين وارثت پیغمبري وي بكن يا وي كري وقوتي بري جاف ندن بعاقل هر آخر هر خاري وچري فرز عالم زحمتش ديني بخود اف لباس و خارنا وك أغنيا كنگي بوا شأن علم أو ضيا جاك خو هشيار كن هلون رابن بيا بوا چه نابد چو بيدنگي و سكوت فت متاع خوب ذي متاع خوب فروشن جاهلا راست ريكن بنفج و غافلا دانهين حشرج قسم دلكلا دجمنا هم يا بازي ديني مدوت حيف بو ديني ما چاف دا دجمني كافرش باغي ما هيفيقي چني كود أزل دا هين حقي خائني أفرو كامل بر هما دانا مشوت أفرو كامل بر هما دانا يعني أفرو كامل بر هميا دينا مشوت مشوت أو آمان أو آمان وقتی ایک دیگرتن خازو که اکوی آمانی دینتن بر خلک دا خلک پاره بکن تیدا جنوی مشود جد بشت افرو کمل بر هما دانا مشود این همه خیر خازالی هاتین و دینا بر همی او آمانی که خلک دیگرت دینن بر خلک ام جدینی ام جدين سستي البروان بوين قرج ام جدين سستي البروان بوين قرج دائما ملبردريش كردستو چچ يعني هر دسته لبحتك هوسانه ما بطامو گچ حيف بو بيكا وطن ما بگزود مش حيف بو بيكا وطن يعني حيف بو بيكا وطني و باجري و خلقي ما بكزود كزود يعني جهاز بيكايا گوتني كزود يا ملا من قوت ومن حق بود يا ملا من قوت ومن حق بود تمام بگ و بو دینی خو چیکن خاص و عام بلکه قبر من نبید عور و غمام جهنما بریکا مدا حشر و بزود چوگوه خوب دن کلام احمدی شاعری کردا او خورتو گدی نصحتاوی في الحقيقة چو حدي شرمكوش مشكا بترسن شيرو بود اوه امایی که هوزان بی هوزان ای مسلمان برا چاک گوه بدنه و انشاءالله تعالی مهین جارک دیب گهینه هوزان اگدیش هوزانت مل احمد نالمندی. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.